never falter. Came with the hands out, get them off us. I'm 24/7 in the office. Pay attention cause I ain't repeating offers. Yeah, never met a man I've been scared of. Careful, you gon' get exactly what you asked for. Here for whatever you bring me getting handled. I answer to no one, I don't need to hassle. Yeah, we ain't never fall back. Hold our ground where we at. We ain't never fall back. Hold our ground where we at. Never fall back. We ain't never fall back. Hold our ground where we at. Yeah. No lies or facts. You can find me right where I'm at. We ain't never fall back. We ain't never fall back. Yeah. We ain't never fall back. And you can find me where I'm at. We ain't never fall back. We ain't never fall back. And you can find me where I'm at. We ain't never fall back. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. This is an opportunity that we can't pass on. Toarahi Aotearoa.
Tauiti mai, taurahi mai rā, whakapiri mai, whakatata mai ki te kaupapa o te kiorahi, Toarahi mo te tau 2026. Kai konei mātou, kai konei hoki te marea kua tai mai ki te whakauru mai ki noto i tēnei kaupapa whakahirahira. Kua hau tēnei ko whaia Shana Butler no roto o te whārua o Waiohau, heuri no Patu Hiauhiau Ngāti Haka. Anō hoki kai konei tētahi o aku hoa, māna anō e whakauru mai iaia. Tēnā tātou e te iwi, kia ora ko tai ki pau tōku i koa. Heuri tēnei, nō kātou pito katoa o te motu hoi anō i tipu mai au, ki roto mai o kaitahu nā reira ka pērā pēr te rere o taku reo. E mihi ana, nā reira i te whānau, kua tai mai rā koutou ki tēnei o nā kaupapa whakahirahira mo tēnei tau. Ka re roa, aneira. Aneira ko nā tino pukenga o ngā rōpū, nā kāhui kua tai mai ki te mura o te ahi, ki runga i te whenua o Waihora. Ki konei hoki, ko nā reanga o nā te kauma ono, ko nā reanga te kauma iwa, tairo atu ki ngā whaiti, nā whānuitanga me nā pakeketanga, nā opens me nā masters. Ki konei hoki a waitaha, rātou ko Waihora. E whakanui ana i tō rātou pukena, i wā rātou anō hoki tāera. Ki konei hoki a waitaha, a Waihora, ko a rātou uri whanauna a tata kenei. Ki konei hoki e pua wai ai, te kiorahi. Marika, e tino a tahua te kite i tēnei kaupapa i konei i waitaha. Me te nui hoki o kā kēmu ko tā korohia i kari ko tau mai i tēnei raki i te hana rei. Kia mātaki te ienei kēmu kā tau tātā whaika kā whiriwhiri katoa o tēnei whakataetai kei te ki te koutou i mua i a koutou rua karaka ngā te kauma iwa ko Waihora kia upoko. Koe te kēmu whaike nei ne? Ai, tuatahi ake rā. Tuarua, ko Ngāti Porou ka tākaro no kia upoko o te ika, ka re kore kai te ki te koutou i te upoko o te ika, kaha nei rā rātou ki te uru ki nā whā, ki nā whiringa toa. Ko Ngāti Porou anō hoki ka tākaro kia upoko i roto i nā tau te kauma ono, ko nā whiringa mo te huna pakeke, pane upoko o te ika. Nā reira i te whānau mau tonu mai. Inaia nei, ka huri ake rā tātou ki nā rārangi inoa o nā kapa nei, ki roto i a Ngāti Porou. Nei rā ko nā kaitākaro, tuatahi, Parearo, Rogers, Brooking, tuarua, Kalia, Keelan, Richards, tuatoru, Summer Collins. I roto i te nama 5, Ronnie Tūhaka, nama 6, Kimiora Nepia Hinaki, te nama 7, Terence Johnson, te nama 8, Hiria, Parata Elia. Anō hoki mai a te rā Olsen Clark, ko Jazeel Sullivan, ko Timi, te kahu Manuel, anō hoki ko Erenora Hōhepa, te kaumā whā ko Ripeka Bishop Rangi Uaia, te kaumā 5 Dune Kahu, te kaumā 6 Rahui Keelan. Huri kau ana ki te kapa mo upoko, e mau ana i te pako me te karaka, ko ai ake timata ke nama te kaumā 3 Carter Lewis, nama te kaumā 5 Hamiora Rapata, Kian Wainga, Kirimana Walker, Nevada Grant, Paul Shumkle, Uruahi Ihaka, Tangohau, Legion, Marka Noble, Puata, e mau ana i te nama 1, Waimari e Balchansky, nama 8, Shannon Morunga, Rangimari e Tūtahi Poroa, Waihania Awa, Kādi's Tuari, Cherish Harrison, ara kamutikia Adriana Shumkle. Ko koutou e rā. Nā reira e tewi mā taki mai kua tīmata te hauwha tuatahi ki Wainganui i a Ngāti Porou rātou ko te upoko o te ika. Nei rā ko nā teina me te tīhai tokorua, tabu rā te kōrero. Ko tā te taniwha, ko te upoko tērā, ko rātou ka tīmata ki te hauwha tuatahi mā te taniwha. Ārai atu hoki a Waihora i a rātou. E rua nā kaitiaki e ārai i te tupu, ko tahi te kaitiaki kei roto i te pāwero, tērā pēr kei te tirotiro kia pēhi i te kahāraiti, tērā, kia kite anō hoki, kia maumahara ko ēnei nā teina ne, nā te kaumā ono. Paku whakapaha, e hara tēnei i a Waihora ko Ngāti Porou ke, tēnei kēmu kei te he te mea piro, ko Ngāti Porou ke kei te tākoro ki a upoko i tēnei wā. Nā. Ana, ko tahi te tīhai tā Ngāti Porou,
O tira e te whānau koutou anō, kua hono mai ki runga i a YouTube, ki runga i a Whakaata Māori Plus rānei. Tēnei hoki ka kite i ēnei pukenga, ka kite anō hoki i ngā whirina toane. Ai, marika, tino kite i te parahuti o ngā wāwai, te tere o te oma, o ene o ngā kai tākoro. Koina hoki te taira o ngā kaupoi o te taira whiti. Kite ana nā horonuku, ana tapuwai a nā kaupoi. Kiko nei anō hoki e kite ai te puke nā rau. Kei wainganui nā uri o te urana mai o tera. Ana. Ai, he pau, kua pārono a Ngāti Porou ki tētahi pau. Te kaumārima, ko koe tērā neha tūn kahu. Kua pārono atu anō ki tētahi pau, ki te ao, whai atu a upoko. Toru pau, te tau. O tira wā tātou kaiwa wao, kei runga e i te papatākaro, he aha tērā matua kāia, kua riro he tupu manawa, e he ana. Tihai, kara te whiu. Ai. Anō, kua ārai atu te kaitiaki o Ngāti Porou. Peke rangi a te upoko me te tupu wairua. E piro, mo upoko. Nā reira e te kai mā takitaki, koutou kua hono mai mo te wā tuatahi. Mēnā ko tēnei te wā tuatahi kua kite ai koutou i te Kiorahi, if this is your first time seeing Kiorahi being played on air. Nei rā te hua. So this is where we have two teams, Kioma and Taniwha. Both adding a little complexity to the whole dynamic here of Kiorahi. Taniwha are your shooters in the zone of Te Roto. 4 shooters, kia pēhi ai, anō hoki kia whiu i te ki ki te tupu. Yeah. Ko ngā Kioma tērā, Kioma are the ones who are running around touching the pou with the ki, which is also known in English as the ball. Their job is to, hei ahuariti ki te putuporo, you score a try there after you touch the pou, and the amount of pou you touch is the amount of points you score off the try. Tika hoki, e hoa hea hoki te tikanga o ngā pou i roto i tākaro nei. Wow, ko tā ngā pou mo te kapa Kioma, ki te pākoi ngā pou ka tāpiri he piro. If you touch the pou, you add on a point to your tally. According to a story I learnt growing up about this game, they reflect the whetū. Koina. Nā whetū o Matariki neha. Ia rahi e noho ana i runga i tana pāwero, me tana noi koretanga neha. Ka titiro whakarunga, piata mai rā Matariki ki aia. Nā koira te tohu hoki, me te whā ki atu, pāke te ki te rai te kaitiaki. So we've just hit the key, slightly hit the forehead of our kaitiaki no Ngāti Porou. Kaitiaki ki tana Kioma ki te roto, whakawhiti atu, tupu manawa ki Ngāti Porou. Dune kahu, ko koe anō hoki tērā ne. Ki te au iaia, had some excellent highlights over our 2-day tournament, ki konei. Feels like way longer than 2 days. Nā te roa hoki o ngā tākaro. Nā mawhitu, ko koe tērā neha Terence, tupu manawa kia Ngāti Porou. Ngā piro, waru ki te rua i tēnei wā. Apologies for the online scoreboard being a bit pōturi hui anō. You can always just look, hopefully the camera's in shot. At the scoreboard, the actual scoreboard, ki muri nā ne. Replay in our bottom corner there. Ngāti Porou, tupu manawa from Terence Johnson. Restart back at te marama. That's the end of our wahanga tuatahi, end of our first quarter. Tereke. Reira, kei te rongo tātou, ka tino tere te whakawhiti. I noia nei, kua huri a Ngāti Porou ki Taniwha? Ai, ko Ngāti Porou ki te taha Taniwha, upoko will take the Kioma side. Ka mau te wehi. E hia nā kai tākaro kei runga i te papatākaro e hoa, mo ia kapa. Patai pai tērā. It's been a while since I've played. Taku mōhio, iwa? Waru, hika. Yeah. That's why you learn pangarau at Kuna Kids. E waru ngā kai tākaro ki ia taha. As we said before, 4 kai wero for the Taniwha are allowed in the roto. And you're allowed 3 kai arai, I believe. E toru nā kai tiaki. E rua kataia te tiaki te tupu.
kotahi e pēhi ana I te kaharaiti, and tihai ki te roto nā Ngāti Porou tērā tihai, but quickly regathered by Kaitiaki Waimarie no te upoko o te ika. Tihai! Tihai! Kotahi te tihai, toru he kona ki te whiu I te ki. Tupu wairua ki Ngāti Porou. Te kaumarima, Dune Kahu, tupu wairua anō, kia kaha Waimarie. Takina tō tupuna. Pekerangi, kua ārai atu e Waimarie. Kia Ngāti Porou I nāia nei. Ko taua tama anō tērā, ki te au I aia I te rangi I ngā nahi, ko Timi. Kaha hoki a Timi I ngā tākaro ki muri. Kai te maitonu ia I wana tihai, so if a player has one ripper on, is out of play. Mena e rua nā tihai, ko tihai, out of play. E piro tērā. Piro tērā ne, tupu manawa atu. So a tupu manawa is when the kioma scores and is able to convert po touches, running through te roto, rippers on and touching down in pāwero. Tereke atu. Ngāti Porou not waiting around, although mā te kauwawa we whakatika. Matua Chesi tērā o te rāua ko... Kei te mau I tana hate mawhero other side. Tērā pito, Fuwhaya Bobby. Bobby hira tērā no Waihora. Tēnā rau atu koutou nā kauwawa. I te rangi kua pahure, tino pukumahi ki wā tātou kauwawa, me wā tātou kaipiro, scorers. Marika. Timi. Kei te taha matau, aroha mai. Tana whanau na tērā. Upoko in possession now of Kioma. Looking for play touches. Kau mā toru. E o mātu ana. Ko Timi tērā nama te kau mātahi. Kaha te karanga te kaiwawa. He ripi. Tihai tanata. Timi anō me tana whiu, me tana ringa MΑORI. He left hand shooter kia, Timi. Aha ko, Waimarie ki tana kioma ki te ao, kua tihai e Ngāti Porou. Kei te mautonu a nama whā I ana tihai. Karanga atu, te kaitiaki, kia whai pau tana tima. Ki hei nai kotahi te tihai. Toru he kona te roa. Nana, mautonu e namarima. Ko Ronnie Tūhaka tērā. An attempt for a tupu wairua. Tupu wairua is the name of the scoring system for our taniwhane. Tupu wairua tērā. Ana, he trai anō. No, just bouncing off the foot of our kaitiaki. Timi anō, titiro, he ringa MΑORI. So, Timi's a left-handed shooter. Ia hatia Waimari. Tahi piro. Hey, piro. Tupu wairua ke ia. Upoko, kai a rātou tonu te ki. Very, very close one there. Tupu manawa, hea te karanga te kauwawa. He ripi. Te hai ki te roto. So if a kioma is running in from te ao, trying to convert their po touches, but get ripped in te roto, hand over. So kua huri, ināia nei, kai a te upoko o te ika. Replay in there, ana tihai ki te roto, and that was not rewarded, nā reira, whakaai ana hoki te kaitākaro. Tihai ki te roto, anō. Anō, Ngāti Porou, kei whea mai. Nama iwa tērā for the second time on there. Ne. Ko koe tērā neha... Maia te rā. Maia, ai. E hia wā au e karana ana I tō inoa e ko. Ana, Waimarie ki tana kioma. Kore pau tēnei wā. Tahi pau, rua pau. Inoia nei, kei hea hoki a whaia Bobby. Kei te rā. Tupu manawa. E rua. I te rapu I te piro tere. Piro tere, ai. Tēnā e hoa kōrero mai, hea te piro tere ki roto I te tākaro nei. Ka pai, as you can see, in Toarahi we have a wee bit of a kickoff, ne? Which happens after every time the kioma score or the kora is starting. If the kick is caught by the kaitiaki of the tipu,
they can immediately pass it out to try and find a Piro Tere. And that is one try. I think it's within 30 seconds there. Ai, and on the full, neha. Yeah. Ka mai te wehi nā reira e te whānau, there is Piro Tere. So if you hear us talking Piro Tere, those are fast points, quick points. Reira, ko haurua I nai anei, tino tere te haere, toko whāna hauwha. So 4 quarters as we enter into our finals. Upoko, not too far behind, here we are no. Ngāti porau, kei waho ana kei te tū anō koutou hei pakari. Replays for Ngāti porau, ara upoko anō. Nice air time. Little hang time for our taniwha shooters. Right. Anō hoki, tupu manawa ki Ngāti porau. Kei whia mai rā. Ki te roto tihai. Hi kakana, anei rā, hoki he kaitiaki. Kaitiaki ki tana kioma ki tana kaitiaki. Tērā reo ki Wainganui a rātou. Nana. Anō hoki, ka re roa, he whakawhiti ngā kōrero, whakawhiti ngā whakaaro ki Wainganui nā kaiwawao. Koe atu anō hoki ngā etahi o ngā kapa kua tai mai e hoa? Well, ko ngā kapa no konei, ko Waitaha, ko Waihora. E whā ngā kapa pēr no Waihora, ko Tūteraki whānoa, ko ai atu, ko Aoraki tētahi, ko Raki Ruahenu ngā kapa no tērā krapu. Waitaha only have the open men's, the opens and the seniors and the under 16s. Kia ora. Nei ka mihi, o tira ki te haukainga nei, kia rua hiki a rātou, ko taumutu nā rātou ana, te whenua, te papa whenua nei, e karanga nei, ko Foster Park. Ko Ngāti porau rātou, ki Kioma, ko huri, ko upoko ki taniwha me te tupu manawa. Ana, hea te karanga, whakaai ana te kaiwawao, ai, ka mau te wehi Terence. Piro Tere! Piro Tere, kia Ngāti porau. Dune kahu anō. Ai, tūpato, kia kaha upoko, ārai ati tau nama. He tupu wairua? Ai, he tupu wairua. O tira, he kore maumauwa, kaue maumauwa ne. E hia nā he kona mō te taniwha e hoa? He rima he kona, kia whiu ngā taniwha I te kora, 5 seconds for taniwha to throw the ball. Make an attempt at the tipu. Kia ora. Nā, kaitaki, he hatera, ko karanga he tipu wairua. Me aro ki te kaiwawao. Haruru ana hoki nā papatākaro, nā te mea, ko nei nā whiringa toa. Kei konei upoko. I ki te koutou I ngā whiringa, nā reira koira te rārangi, ka whai ake I nei tākaro. Ngāti porau ka huri ki te ao. Kei te mautonu ana tihai tokorua. Ko whiua atu ki te pāwero, ki te kaitiaki. He aha te aha! Tūrehu! Ko taua tama anō nea, ko Terence. Nama whitu. Terence Johnson o Ngāti porau. Tupu manawa kia rātou. Tō tika atu kia upoko. On our replay. Tupu manawa kia Terence. Ore ora. Ko rongo koe I te rā waiata no Shakira, hips don't lie. Tika ana mo tēnei kēmu. Definitely hips don't lie in this one I te iwi. He nui ngā kaitākoro, he tere te neke, agility is a key attribute I tēnei kēmu. Tika hoki. Reira, ere nora me tana whiu ki te kioma ki te ao. Ere nora ko ia tērā kaitiaki mō Ngāti porau. Tūpau ana ia ki te pāwero. Ko kore ia e neke. Pērā ki tana mauna. Kōtero. He ripi. Ia hatia, ko koe tērā maia. Tihai ki te roto. Upoko ki. Ko e paua, kei te whakapaua ke te tama. Kia kāta. Ai, whakapaua ne. Kei te heke te kautea te kaiwawao. Once taniwha get possession of the key, our kaiwawao will start to do the shot clock.
Ana, pērā hoki te kaitiaki. Kaitiaki is holding on to the key. Ko tīmata hoki te shot clock a te kaiwawao. Oi, whāpea ngā kaiwa wao. Ne? Yeah. Oh, yeah, ka tika, Yeah, ka yeah, tika. Ai. I rongo ai koutou tērā, e toko whānā kaiwawao e te iwi. Nā te mea ko ngā whiringa toa. Puta atu te ki I te tāpaparoa. So our tāpaparoa is the outside boundary of our Toarahi field. Ere nora ki mia I tana ki oma, tihai. Whakapau kahana, ko korea ere nora hia whai te ki, waiho mā upoko e kapo. Shot clock on, ka pai matua Jesse. O tira, ko ēnei kai tākaro, e harai te tauhou, tērā pēr kua ki te tātou I a rātou I roto I ngā whakataetai kura tuarua. Yeah. Nā kura a iwi, te wiki hā, iwi of origin e karanga hiana, he kaupapa ki tāmaki, nā. Kāre kore te nunga o inei mea no Ngāti Parau, he tauira ki ngā kura I eke rawa ki ngā mea akura I te rātou. Tika, pēa rei, pēa nei. Ko ngā kura pera I a manu tuke, I a waiu, ka tino eke. Waiu, ko rautawaka, nā uri a MΑORI. Terence, got us another try. Tino pai e tawa, you got them. Nama whitu, ko Terence tērā. Koutou kei te mātakitaki mai nā ki tērā pito o Aotearoa. Mau ana ere nora. Ki oma ki te ao I nāia nei. Toko whānā tama, toko whānā kōtiro ne, e tākoro ana. Nama whitu, E te iwi. Ko ki te kaha ki te koutou I te nama whitu. Te ahua nei, kua kore e whakahuai tana ingoe nai, ko moho pai koutou ki aia. Hau wha tuatoru. Hau wha tuatoru tērā. Tahi anō kia oti. Reira Ngāti Parau, kei te pitate ihu, upoko whai muri mai. O tira, tēnei nā whiringa toa, kia whakamohio atu rā koutou. Ko Ngāti Parau I eke, anō hoki ko te upoko o te ika. Ka tahi anō ka mitu ēnei kai tākaro I wā rātou whanaketana, he momo module I tū ki wā rātou rohe. Anō nei, hei whakapakari I a rātou kia eke ki tēnei taumata. Nā te kaha whakawhanauna. Kua huri anō te upoko o te ika, ko rātou ki oma. Ngāti Parau, kei hea rā nā tupu wairua. Kia whakarite mai anō hoki, nā kapa e whai ake nei, e nari anei rā ko te upoko o te ika, nā te kaumāono. O tira Ngāti Parau, me wā rātou te kaumāono. Ne. Kite a matua. Ka pai e tama, whana te ki te kaitiaki, wai marie ki hea tō ki oma. Piro tere, hea hai ārai tana, I roto pēr tana tapu wai I te roto. Replay down in our right hand corner, just to see that piro anō, mai te upoko te ika. Net whānau. Too much Terence? Kai horo. Ko puta atu ki te tāpaparoa, mā Ngāti Parau e whiu. No, kei te rongo I te shot clock, kei te heke ngā kaute. Āna, ko whai taua kōtiro anō tērā. Nama iwa. Rua Ngāti Hai. Rua Ngāti Hai. I rongo ai, tira. Nice hang time, Timi. So getting a little bit of hang time from our taniwha just helps to readjust and also give the kaitiaki a little bit of wanga, just give them like a little
sneaky, I'm going to hit it hard, and nari, kanawari ake. Yeah. Looks like they're going to do a mighty jump shot, and then, Also helps because then you can aim for the top of the Ai, Yeah, koe yeah. rata o rātai tino hia ne, kia mea pāte ki runga I te tipu. Yeah. Ko ki te koe hea hua whānui te pāwero. Yeah. Ne. Ko tino kite i te kaha o te whiu nā taniwha. Tino whānui te pāwero, engari ahua iti te ao huri noa I te Tika. pāwero, yeah. Tika hoki. Koera e whakapau kaha ana e nei taniwha. Ana. See a lot of effort being put in just to shoot at that tipu. Yeah. We're getting a lot of shots too, getting lower at the tipu, not quite hitting the top. Kia kore ai e pā ki te upoko o te kaitākaro. Nice! Tihai! Ronnie Tuhaka me te tihai ki te upoko. Caused the handover right there. Nice. Arararara. Ooh, tihai. Nice. Replay there. Ka pai tō mahi e Ronnie. Haere tonu. Piki ake te kaha upoko o te ika. Terence anō. Kua rongo pai ki tana ingoa ana e te iwi. O tira, I roto I nā tākaro katoa, kua rongo au etahi o nā ingoa o nā tauira I uru atu ki ngā tohu ngā tanga. A lot of the selective teams, secondary selective teams. A lot of our players have had an opportunity to play in those representative squads. Ka mihi. Toko toru nā kaitiaki. Ko puta atu tētahi o te upoko o te ika, huri haere. Pārongo. Carter Lewis, te rātakau mātoru mo te upoko o te ika. Mai Marie, ki hea. Aroha. Ko te reo, te mea nui. I roto I tēnei tākaro. Mau ana. Rite tonu ki ngā taniwha, just like the taniwha. Our kaitiaki only have 5 seconds to get the ball out of the... Ko ware, te ingoa hika. He te pāwero. Yeah. Te motu, te pāwero, ai. They only have 5 seconds to get the ball out of the pāwero before a handover. Ai, tika. So kawe whakapau wā. So it's an expression not to waste time. O tira, 5 miniti noi ho te roa mo ia hauwha. So 5-minute quarters. Only got a 20-minute play. So kia kakamaka mau wā. Excellent. Kua mau ke e te kaitiaki intercepted by Maya. And that's the game. Kua ea. Nā reira e te iwi. Hai. Ko mitira te tākaro ki Wainganui a Ngāti Porou rātou ko te upoko o te ika whakanui a e MΑORI. E whakamihi a. Nā reira. Kia tatiro, kia ātama taki mai ki etahi o nā pai āhua. I roto I tēnei tākaro. Aue. Ai, I te mahi ngātahi o ngā kaitākaro o ngā kapa. Tika hoki. Anō nei, ko nā peke rangi I kitea. O tira nā tihai rua. Pāra huti ana. Ai. Ahua, slam dunk, tēnā. Tēnō. Rēti ana hoki mai te roto ki te pāwero. Mau ana nā tihai. Nice, excellent feeding out to your kioma e te upoko. Tihai tā te mahi a Ngāti Porou. Nei tērā. Anana. Tūrehu. Tua tangata ke e nei. Me nā tuāhuatanga o te kiorahi. Ana. Tērā pea, ko MΑORI orahi tū takahina. Nā reira e hoa mā, mautoni mai, ka reroa, whai ake nei ko nā whiringa toa. Mautoni mai.
This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. No time to fluff around today? No worries. Just swing into Caltex and pay for fuel with Pay and App to speed on through. Ooh, yeah. Feels good. Use it at your local participating Caltex. This is an opportunity that we can't pass up. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Do you think the other sports kind of owe touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game, ki Māori Plus, me whakaata Māori. My dad, he wanted somewhere so for all the whānau that were out streets, had somewhere to come home to, and they could call it their own. And so hence the journey of Takahanga Marae began. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Whakahonohono mai rā e te iwi. Ki te kaupapa o te Toarahi mo te tau 2022 te kaumāono. Kua hau tētahi kai whakapāho, ko whaia Shaz, ko whaia Shana, taku ingoa, tēnā roa atu koutou. Kia ora e te iwi, kia ora koe te rā atu kai pāpāho, tēnei kēmu ko tai ki pau tōku ingoa. Nau mai ki tō tātou pāpāhotanga o ngā whiringa toa o Toarahi, kia ora hi 2022 te kaumāono. Nā mihi, kei konei rā mātou ki runga i te papa whenua, anei rā ko ngā kaitākaro mō te upoko o tika nā te kaumā iwa. Nā reira, ko upoko o tika, nama ono Reihana te rauna, nama whetu Braddock Akuhata, nama wha Ramiha McLean, nama rima Bailey Puhar Harris, ko RJ Walker, nama wha Rico Zane Kumeroa, ko Jai Hirini, ko Waru Nixon Awa, tuatoru Amani Clark Jones, na Vea Puketapu Utanga, te kaumārua Ria Whiteman, te kaumawha Lania Vaireka, ko Hana Toatoa, ko Ella Sue, ko Miller G, ko Erana Totorewa Era. Ka waihuri kau ana ki te kapa mō Waihora. Waihora e maua nei te mā mi te kiko rangi. Nama whā ko Sienna Lynch, nama te kau mātahi ko Zanti Monroe, nama te kau mātoru Charlotte O'Brien, nama te kau māwha Maire Arapari Whariu, nama te kau māwhitu ko Lily Richards, nama te kau māiwa ko Isla Donaldson, nama toru te kau mātahi Zara Monroe, nama toru te kau mārima Tyler Hira, nama rima te kau Reese Gilmore, nama rima te kau mārua ko Regan Duckmanton, nama rima te kau mātoru Flynn Tita, nama rima te kau māwha ko Caleb O'Leary, nama rima te kau māwhitu ko Matt Draper, nama rima te kau māwaru ko Kyle Seal, nama ono te kau māono ko Ben Broomhall. Mauri ora kia koutou, ko Waihora ki Kioma, ko Upoko ki Taniwha. Kia koutou karei te mōhio, ko Waihora e maua nei te mā me te kākariki ko Upoko i te pango me te karakane. Nō nei, kei te kimi, kei te rapu pau, Waihora. Reti ana, whiu ki te kaitiaki.
Kai te aki ki mea noi tana ki oma, tupu manawa ki Waihora. Matt Draper tērā me tana tupu manawa. Mauri ora e tama, ai. Kua kite hoki a Matt Draper I ruto I ngā kaupapa ki orahi. Replay there, tupu manawa. Gotta go, ti hai. I ti hai nia. Nice replay there. Ārai atu e te kai te aki. Ka pai kōtiro, kei hea tō ki oma ki te ao, kua mau ia I te ki. Whati ana te hope. Ai, pā ki te pau. Waihora, tata pakaru. Hey, that little twist of the hip, kia pai ai te hope hope. Ana. Waihora, e maua nei te pōro. Kai te aki, kimi hea tō ki oma ki te ao. Tata ki te tāpaparoa, e rua, upoko with a double in te ao. Instant handover. Nā reira nā kaimātakitaki to our viewers. When a player is in possession of the key and gets double ripped simultaneously, not tahi rua, I te wāko tahi, they must be ripped at the same time, instant handover. So, te nui nā o te wā, that is usually what our teams are training. Learning how to do double rips and only double rips. E rua, te mata anō, whanai te ki mai te marama. He pirotere, he. Haere tonu Waihora. Me tō rātou kaha. I nā tau ki muri, kua piki ake, kua whanake ake a Waihora. Mea ra wāke kei roto rātou ngā whiringa toa. Ana. Tupu manawa. Hei kura tino kaha a Lincoln High School I tēnei rohe. They're the ones who usually represent our rohe at Nationals. I tēnei o ngā hakinekina. So, kāre kore te nunga o nei taura, he taura ki Lincoln High School. He uri anō hoki o Katimamoe. Ki tēnei taha o rua hiki o Taumutu. Reihana te rauna with an attempt for tupu wairua. Kāre eke te ki te tupu. Mea ra wāke ka riro kia Waihora. Matt Draper. Ai, aroha mai e Matt. Tupu manawa kia Waihora. Kua tihai ki te roto. Reihana te rauna. Hato mahi e tama. Kua ārai atu e te kai te aki. Main kōtiro. Back into te ao. Nice offload. Everything onside. Matua. Te rima te kei. Kukue te rā e Reese. Ka mau te wehi, bro. Ai. Wai te tākoro o Waihora I tēnei wā. Must be the home field advantage. Ka wei mataku. Upoko. Tihai ki te roto. Corrigan. Nice airtime. Ko rā miha tērā, nama whā. Mo te upoko o te ika. Tyler. Tēnā koe. Waihora. Me tō rātou tupu manawa. Matt Draper no. Te ahua nei, me nā kua whakarongo koutou. Hope. Whai ake hoki Tyler e te iwi. Bit of a set move there. Nice work. Wants to keep going, eh? Rawe, ka hoki ake tū ki waka kōrero, te whānau Draper. I think we are seeing them throughout ki orahi now. Mai mahara ki tērā I ngā kai ki te tātou I roto I nā Opens me nā Masters. Tupu manawa anō. I rongo au I aia ki te ko Reese hoki. Rima te kau, mo Waihora. Ko te nama rima te kau. Loving the crowd support here from Waihora. Tika. Nā reira, e nā kauwawau. Ko te kauwawau ki runga I te papa tākaro. Kei te rongo au te reo matua ki anu. Nā reira, ko tangi te pūtātara, ko whakawhiti anō nā kapa e rua. So our teams, 2 teams will get 2 turns at Taniwha and Kioma. Ka aroha I tērā graphic I te iwi. Just a bit of a mix up. It's Waihora up 12 ki Upoko.
Reira, ai, mau tonu mai, ka kore hoki e roa, kua whakawhiti atu anō tātou ki ngā hauwhā. So our quarters are each running at almost 5 minutes per quarter. Quite an advantage too, given that most of the event has been running on time and we've been getting some good play out of our kaitākaro. Nā reira, mau tonu mai, kua tīmata te hauwhā tuarua. Ki wanga nui a waihora rātou ko upoko. Tata taku, whakahua, nā tiporau. Oi! Kia mau, kia matāra, whae shares. Kia mai tonu. Kaitiaki. Rua pau te tatau. Ai. Waihora kai te whai atu i a upoko. And intercepted by Waihora. Toko whānā taniwha. So up to 4 taniwha in te roto. Once taniwha have released the key, they will either be on attack or defence. All depends how the key moves around the papatākaro. Whai tonu e Waihora. Ko taka mai he ti hai. Anō, upoko, huri anō ki te ao. Rua pau. Tupu manawa. So every time Kioma gets the key, it is a restart net. A restart will occur at the marama. Kapai, ara. So once Kioma get the tupu manawa, ka hoki atu ki te marama. So tupu manawa, tupu wairua. Kia mau maharaki e rā ingoa. Rima te kau, Reese Gilmore giving an option for his other taniwha. Won't quite take that shot, but move the key around to his other taniwha. Upoko, me te whakaaro. Kia ka hatia te pūrewa. Pūrewa akuhata. Pau anō, pārongo, tepe. Ai, nā tapu ai. Kua whara te ki. He hara te kōrero a te kaua wā. Ka haere tonu? Na haere tonu. Kua ārai atu te kai tiaki. Nice block there from Kaitiaki Upoko. Whāngai atu te ki, kia reihana te rauna. Nā tapu wai. And an offload to the Kioma and te ao. Back to Reihana. Reihana looking for an option. Options are, use your kaitiaki. Ko ki te hoki tātou i ngā tākaro i mua, the closest option and the best option for Kioma is to use their kaitiaki. Yeah, gives them a reset, I think. Ai, ia wā ka puta atu te ki te tāpaparoa, tere view ki te kaitiaki. Ko te painga tero o te kaitiaki, you can't really get ripped in there. Tika. Me tere hopu i te ki. Some overthrows. Haven't had too many overthrows though, considering the size of the pāwero. But tikata taiki, mea mai hea, nui ake te pāwero ki tō te ao. Reihana te rauna. Little pop pass ki kia rā miha. A few selectors in this team in terms of representatives on national secondary school nationals. Wai mari e rātou, te pūrewa akuhata. Tihai, ki te roto. Wai horaki. Reese will take that. Reese, rima te kau. Koia kai a, koe tama. Nice jump shots. Reihana te rauna. Kai te matāra. As you can see, it's just rolling subs. Harei te mea ka tū te kēmu, and then you sub in. Just roll in, roll off. Roll in, roll out. Koina. Jai Hirini. Tupu wairua. So, ahakoa, if the Kioma have thrown the key to the kaitiaki and it's hit the tupu, he tupu wairua tērā kia taniwha. So those passes, neha e te iwi, nice flat passes direct to your kaitiaki. Te kaumārua, ko koe tērā e ria.
Rahia. Kia. Oh, ko te hai. 5 ngā pau. Ai. Kei te tūna matiringa te kaiwawau. E ko tiro. Ai. Ki te hoki au I a koe. Tētahi o nā kōtiro no Wainui. Waihora. Kua hatiara. Ki waho. Whiua atu ki waho e Waihora. Mō tēnei wā. Nā reira, e te iwi, kia mau tonu mai, nā te mea, kua hau whā, kua haurua te wā. O tira ara ko nā piro, te kaumatoru ki Waihora, rua ki te upoko o te ika. That's a new thing I've seen recently, especially on the taniwha side. Just throwing the ball out at the end of the quarter. Trying to cut the quarters as short as they can, keep the other team from scoring. He rautaki, I guess. He rautaki, ai. Nā mātakitaki mai rā nei ko nā huapai. Ai puta mai te kēmu, ai te tākaro nei, ki Wainganui a Waihora rātou ko te upoko, ko taua tangata, he tua tangata ke a Matt Draper, rāua ko Reece Gilmore. Anā hoki a Tai Lahira. Nice work there, good footwork and also just communicating. Ko ki te hoki te hua a Waihora. Ka kore e pukuriri, haere tonu. Yeah. Mauri ora kia koutou e Waihora. Nā te mea whakapakaria ke koutou. Tau tokongia. Ora ana, ora pai ana, kei konei rā, ngā kaitau toko katoa. Mo te kaupapa Toarahi, 2026. I think that's the first time I've ever seen a Mexican wave at a TV. Hika. Iāhua hapa. Hioi, kia whakamāori pēr rā te tāwhiri. Ora pai ana tātou ki runga I te papa whenua nei, kei Foster Park tātou ki Waihora, Rolleston. Ko tīmata te kioma, mā Waihora e kawe I te kioma, upoko ki taniwha. Hau whā tuatoru, third quarter between Waihora and our upoko 19s. Koe nei nā whirina toa e te iwi, our players here, all experienced, seasoned players, also been involved in local modules, and also some being selected for representative teams. Tēnei ka whakanuia nā te mea, kua whakaora pai nei te kiorahi ki roto I a rātou. Toko toru nā kaitiaki mō Waihora, I kōrero hoki I mua, you can have up to 3 kaitiaki in the pāwero. 2 can protect the tupu, 1 will push up. And quick collection there, gathered by Te Pūrewa Akuhata. Tupu wairua ki te upoko. Waihora. Going for Pope. And mea hatia. He tupu manawa. Whakaai mai te kaiwawau. Tupu manawa ki Waihora. Ano, tori tukau mātahi, ko koe tērā neha kōtiro Zara. Ko Zara Munro, kaitiaki mō Waihora. Kororo ana mō te kaitiaki is a new thing. Hua mai tēnei tau. Te ngarohanga o te wairua. Huri noi te tipu, that's a pretty new thing there. Ai. Me te hoki mai ki Wainganui o te kaupapa, me te narohana o te wairua, me te kōrero kei roto te wairua I te MΑORI, te kōrero a etahi, ne. Heki tēnā hau anō tēnei te iwi, nā reira, Koenei nā whanaketanga o te kiorahi. Waihora e huri haere ki te ao, Pārongo ki te pau, kia kaha joy. Aroha. Whakataha. Ai, rāmiha. Me tana whiu. Riro ai pēr he tupu wairua mo te upako.
puta atu te ki ki te tāpaparoa, nā reira kua whiu atu ki te taniwha. Nice. Kua ārai pai atu a waihora. Just that little jump block from the kaitiaki. Just stop that ki. Kyle. Me te whai etahi. Ai, iki te mātai. Aroha kōtiro. Tihai ki te ao e whakawhiti ia i te roto. Kei te kaute, kei te whakaheke i te kaute. Okay, so the shot clock begins when taniwha get possession. Hoppe, hoppe, whai ake. Ko Bailey puha Harris tērā, me te double. Calls the handover. Upoko went for an attempt for a tupu wairua. Engari anō, I mau e te kaitaki. So really, taniwha only have just a little window to try and get some tupu wairua. Failing to get any tupu wairua will cause handovers. Yep. And that gets our kioma started. Tupu manawa. Just seen something here at the iwi. Just a defensive strategy from Upoko. They're going for a man-to-man te ahua nei. E rua pia ngā rautaki matu that I've seen when you're playing taniwha. You either mark the po or you mark the players. It looks like they're going for a player approach here. Man on man neha. Yeah. As you can see, they're all just very much staying on their player. Uhuhu, ki te tātou. Tatania, ki te. Me tō waimari he. Tērā pia, tata ki te rima pau. Engari anō, I intercept kētia. Kupu mo intercept. Whakararu. Whakararu I te ki. Yeah. Te kaita akaro rānei waihora me te ki o mahaere ki te ao. Engari, tīhae ki te ao ki te roto rānei. Iwa hoki. Hoki atu ki reira, mā te kaiwawau e whakatika. Māna no hoki e hā I tana wihara. Koe ki rā tātou ki te mutunga ki te pito te hau whātua toru. Ki wainganui a waihora rātou ko te upoko te ika. He paina, ka puta. Nā tina, nā thau, neha. Yeah. Ko pakaru haere pia, ko kaharongo I te tinana, I te ngao pia. Reira, anei rā ko wā tātou kai tautoko, whakaata Māori, MāORI Plus, ko Baileys, ko rātou hoki o Celtics, ko Nativa rātou, rātou hoki ko a Polo Projects, e mihi ana kia koutou, whakoha mai kia mātou o te kaupapa ki o rahi, mo te Toarahi rua mano rua te kaumā-ono. O tira, kia kaua hoki tātou e wareware ki ēnei momo pāpāoho, ko Local Gecko Productions tēnei, e whakamānawa nei, me kira e whakanui ana hoki I tēnei kaupapa. Mihi ana kia rātou, kia tātou hoki. Ko te upoko o te ika ki tani ki te kioma, waihora, ka tū ki taniwha. Ko nei te wahanga whakamutunga, this is the fourth quarter of play here. Uai, ko tēnei te toa. Kei te hia kai a waihora. Kare rātou I hia tono mai kia mātou mo te kore take no aiho. And they have showed a level of consistency at te iwi. A strong level of consistency. Reira upoko kei te huri ki te ao. Tahirebi. Etahi wā ka whiu ngā kaitākaro I ngā tihai, ne? Hei te pai, hoki atu, whakatau anō I a koe reihana, ka hoki mai anō. Nice block from Jai Hirini no te upoko. He kaitautoko tāna, kua oma mai tetahi anō. Getting a little extra support there from Amani. Now Amani is usually in our pāwero. She looks strapped up though. You got some mighty strapping on, kōtiro. Tuko mahanga kai tākoro wearing the strapping and marama ana.
Pēhā koe, ia koe tākaro ana e tama. Oh, iau I te kura, no, but I nai nei, yeah, probably. te tinana katoa. Yeah. Upoko, rā mani, ahakoa te pona, offload over to te pūrewa aku hata, tapu ai, tihai, mua o te o mātu ki te roto, ka pai. Might just be a 20-minute game, hui anō he raua I te iwi. Wai. O tira kua roa rātou tākoro no I te rā katoa. Yeah. Ētahi wā ka tīmata te kite I te ngao, te heke o te ngao. Ētahi wā kua piki ake. Running on adrenaline. Yeah. Jaihirini ki te pāwero kaitiaki, ki mihea he kioma ki te roto, ki te ao, engari kua tihai ki e tia. Ko taua tangata anō, ko Flynn, rāua ko Matt. Ko rāua ki te tani whā ki te roto. Nice rip there now, replay. Waihora coming out strong, ahakoa. No matter how far or near by the opposition is to scoring, ka utonua waihora. Karakau ripi. Ko tahi noai hoto tihai e tama. Koe rā hoki tērā. Whakarongo ki te kaiwawa o e ngā kaitākaro. He tohu kai te haere. So our kaiwawa will just explain that. And that looks like it was awarded. Yeah, ripped before the play. Ana, kua manahia taua tupu manawa. Upoko kaitiaki Jaihirini, ki mihea he kioma ki te ao, kua whai atu, kua kimi a ria, mā ria pia e whiu atu ki ana hoa, ti hai anō, toru heko nā. Ka pai Tyler. Quite a multi-purpose and a talented player, Tyler Hira. Yeah. Seen him also in the secondary level. And committed. Yeah. Committed ki rā taua tanata. Ai, ana, ururoa ana. Matt Draper, me te nama, ko Flynn, aroha mai, he ahua ori te korua. Te ahua, yeah. Ko Flynn, ai. Upoko o te ika, huri haere ki te ao, nama toru, I ki te au I a koe a Māni. E rua pia ngā nama toru. I think they've got multiple players doing the same number. Hei anō, he mea Māori noi ho tērā. Te pūrewa, aroha atu, nice rip, ko Flynn tērā. Ko Matt. Matt, me o tihai tokorua. Matt has also had a strong support behind him. Had a strong backing of leadership behind him too. So awesome to see our waihora whānau taking up these responsibilities. Ki te ārai, ki te whakamana I ngā kaitākaro o tirato rātou rohe. He hurei whakamutunga tērā. Tūpato. Te ringa me tana tihai. He whara. Last play. Kua arai atu, kei te pai te ringa te kai tākaro. Ka au katihia. Nā reira e te iwi. Kua pau te wākia tātou nei, I nā ia nei. Ko te upoko o te ika tērā, I tākaro atu ki waihora. Ngā piro I te mutunga te kaumā iwa, hei tā te scoreboard ki wahora. Te kaumā iwa ki te tekau. I te mutunga o te kemu. Ko ki te ko waihora pia I puta te ihu, ka whakaihu waka anō rātou. Me whakanui a kātika e te iwi. Nā reira, mautonu mai rā, ka re roa kua whai mai anō hoki nā rōpu. Kia whakanui a hoki rātou. Tēnei hoki, anei, ko nā huapai o te tākaro ka tahi anō ka mutu. Ko waihora me wā rātou tupu manawa. Matt Draper and Flynn Tata there. Tyler Hira tērā. Tyler Hira. Koutou katoa. Kaha te nuku whenua.
Excellent footwork there and commitment from Waihora. So much commitment from our whānau out there on our papatākaro. A lot of strapping tape. Yeah. But a lot of excitement. Kia rahi, growing, improving every year. Anei rā, ko Waihora me wā rātou tupu manawa. Poko o te ika. Kei whia mai rā koutou. Anana. Matāra ana o rātou pukena. Ai marika. Whai hua. Hii. Nā reira, mau tonu mai rā koutou e te iwi. Ka re roa, whai tonu mai ko nā whirina toa. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. No time to fluff around today? No worries. Just swing into Caltex and pay for fuel with Pay and App to speed on through. Ooh, yeah. Feels good. Use it at your local participating Caltex. This is an opportunity that we can't pass up. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Do you think the other sports kind of touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game, ki MāORI Plus, me whakaata Māori. My dad, he wanted somewhere so for all the whānau that were out streets, had somewhere to come home to, and they could call it their own. And so hence the journey of Takahanga Marae began. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Whakahonohono mai rā e te iwi, kei konei rā mātou ki te kaupapa o te Toarahi mo te tau 2026. Kei konei mātou kei Waihora ki te papa whenua o Foster Park, neha? Foster Park is where we're at today for our finals for the Toarahi. On our field now we have Ngāti Porou versus Upoko. These are our masters teams and our panepane o te ika. Ko rātou tērā neha. Ko nā masters, tērā mātou. Some people might say these fellas are too old, but they're proving it very wrong. Ai. Ko mātou ranga te rauna,
ko Kaia Wharawhara, ko Anthony Rairai, ko Hemi Akuhata, Tipene Waihi, Pita Noa Noa, Charles Lewis, Carolyn Perry, ko Mystery Lewis, ko Rihanna Atama Adams, ko Vanessa Mill, ko Sharon Hanscom, enari ko Wharaia, ko Okawa Priest. Ka pai, hurikau atu ana ki te kapa, no Ngāti Porou. Ko Jana Hura, ko Rena Dean Keelan Goldsmith, Moana Ricard, Areta Morris, Christine Collins, Te Huinga Harrison, Ashley Keelan Richards, Tenaiti Tihema, Lilani Keelan Goldsmith, Monty Manuel, Tarquin Collins, Marama Beach, Matt Richards, Trent Prophet, Kamutu ko David Horn, mō Ngāti Porou. Nā reira e te iwi, kei a te upoko, te ika, te ki mo te kioma, ko Ngāti Porou ka tīmata ki te taniwha. Nā reira e te iwi, aneira ko nā pakeke ne, ko nā masters e ki ana. Nā reira ko wai ka hua, mai a rātou, i ki te koutou, ko te upoko, ko te upoko, ko te upoko. Nā reira. Ko upoko mai anō. Some people might say these fellas are too old, but they're proving that wrong. Ko te hauwha tuatahi, ana, ko ngā kaitiaki o roto, ko matua mātaurana rawa, ko matua pita. Masters e te iwi, we might just have a little bit of a delay with some of our movements out here. Engari, kia utonu mai, nā te mea he tarina, he kore tarina wā etahi o enei pia. But Masters, here we go. Coming to you live from Foster Park. Anō hoki, ko enei ngā tākaro tino Māori nei, tākaro hoki te huna katoa. Aye. This is all our parents who had to watch their kids over the weekend. They're like, oh, I want to play now. I want to put some rippers on now. I want to strap my knee up too. Hoi ano, koia. I think I can see some retired NPEC players out there. Kia Monty Manuel, no hoki tetahi o nā pau ōmua mo te kiorahi taonga tākaro. Too much matua, ko matua mātaurana tērā, kaitiaki. Too much matua, he hara tērā, rua pau, tihai ki te roto. Ka pai matua, tatania. Tihai e Ngāti Porou. Hey, see those corals. Tupu wairua. Thought he might have been on nice. for a Check out our replay e te whānau. Check out matua. Boom bullet. Tatania tana tipu manawa. Kaha ke. Mean ke nā matua. Matua kāia kei runga hoki i te papatākaro. Te nui nā o te wā ko ia tētahi kaiwawao. Engari, kua whakamau ana taraupoto, wana tihai tā. Me wana pūtu. Ngāti Porou. Kua huri te ki a waira. Kia upoko. Upoko, whaia Carolyn. Tēnei ka mihi kia whaia Carolyn. Ko ia tētahi o ngā pau whakarite mo ngā kaupapa ki o rahi. And she even gets a chance to come for a run on the field. He tua tangata koe whaia Carolyn. It's a great thing about our Masters division. All of them are usually coaching or reffing games. Here's their chance to show off what they had. Tika hoki tau. Matua pita noa mo te upoko o te ika. And he tika tātai ki there have been a lot of involvement of our Masters behind the scene. This is their chance to have a little shine. Neha, paku shine there for our fires and our matuas. Ka tika. Choice. Just a bit of an overthrow there. Ai. Anei hoki ko ngā kaitautoko kua tai mai ki te papa whenua o Waihora, ki te papatākaro o Foster. Ki konei toko rima nā papatākaro, kua waiho tēnei papa mō nā whiringa toa. Kua toa hoki
I mua, ko Ngāti Porou tērā mō nā taitekau mā ono, ka tahi anō ka mutu a waihora ki Poneke, rātou tākoro atu kia Poneke upoko. I puta te ihu o waihora, mea rā wāke, anei hoki ko te reanga mō nā pakeke. O nā kaumātua, nā. You're not allowed to call them that to their face. True that. You know, growling. Ko nā atua. No. Matua Monty. Ooh, karawhiua. Ka te paiko ka, ai. Tū pau, tū kiruna. Matua mātaurana. Looking for options. Matua Hems. Fire Oaks. Matua Kaya. Ooh. Te hai. Ha te karanga Matua Kai wawa. Ooh. Ai. Pai te āhua. Chea Matua Kaya. Haere tonu, haere tonu. Ai, Ngāti Porou. Ka rei eke tā rātou whiu. Really impressive to see all the upoko te ika teams in the finals today. Yeah, whaia Carolyn. Oi! Ka tērā. Oh, ne, tō tupu manawa e ko. Isn't she supposed to be announcing things? Well, he hoa tāna. Hey, she got a sub. She got a sub in her admin tent. Kua riro kia Ngāti Porou nainei. So gaining possession. Che! Tupu wairua tērā. Ai. Kua arai atu e Matua Mātaurana. Get it, Matua Mātaurana. Ngā piro I te rewa toru kia upoko rua kia Ngāti Porou. Ai. Pai. Tino pai e Matua. Mean blocking. Ana, straight out the back there. Matua Kaya for rip from Matua Monty. The lovely pass there. Get in there, Fire Carolyn. Go ahead. How tērā, pakfind. Too good. Ko taka mai tō tīhai. Kokore. True. Ima miniti. Ai. Nā reira. Kua pau te wā. Kua rongo tātou te pūtātara. Kua whakawhiti tātou. Upoko ka tū ki taniwha. Ngāti Porou kua hoki ki te ki oma. Ara, nā piro. Rua ki te toru. As you can see, maybe not as fast as our rangatahi, but definitely still entertaining to watch it te iwi. Still entertaining. Koina e taiki. Ai. And our cameraman will be having a good old break up there, ne? Yeah. Just one pan. Nah. Kaha ki rātou. Big ups to our pakeke. Not only are they having a game of kia rahi, this is probably just their little de-stressor. A lot of them have been involved with the 16s, 19s Opens. And just to give them this little break means letting off a little bit of steam. Ai. Te mea ka reroa ko hoki ati rātou. Te kaumā ono, too much Matua David. Had to check if his tags were still on there. As he was running in, patting down his hips. You know, sometimes our pakeke, our masters, are the ones, we're having a go at. Right. Hoi anō, ko te wairua pai ki konei ki runga I te papawhenua o Waihora. Kia kaha Matua Trent. Ko ia ko Matua. Tupu manawa ki Ngāti Porou. No muck around. Timata no whana mai te marama. Shot Koka moho koe. So Koka has stepped offside. Foot has likely gone into te roto. Matua Kaya with an attempt at the tupu. But she got our Matua. Ko arai atu. Mean blocking from our Ngāti Porou. Kaitiaki. Ko tahi te pau. Ko tahi te tupu manawa. Love the strategy here from Ngāti Porou at the moment. Going for a quick one pointers. Trying to build up that score very quickly. Yeah, straight up. Mean. Ka pai whae jana. Koka jana tērā. Rawe te kiti ai roto I te kapa Ngāti Porou. Excellent. Matua pita noa back on the papatakaro.
Nice little block there from Whaiajana. Mātauranga looking to offload across the field. Ngāti Porou looking to te ao. Puta atu te ki tā paparoa, ma matua kai a efiu. As you can see, just the Kaitaki holding her knee there. Matua pita. Matua mātaurana. O tira koutou o nā uria Māui, ko matua mātaurana anō hoki tā koutou whanauna, raiwa ko matua pita noa noa. Tā hua nei no te taira whiti katoa koutou e tākaro nei. So this is just Ngāti Porou versus Ngāti Porou. Tātou, neha e nai Māori. Ana. Aroha mai e matua kaia, kua riro te ki a Ngāti Porou. Ki mihi ai he ki oma ki te ao, pārongo, ko tahi pau, o mātu e matua. Matua Dave Horn, me te tupu manawa. Timata anō, restart from te marama. Ka pai koka. Koka Ashley in the pāwero. Koka Jana, engari e ko whakawhiti koe I te ara. So e te whānau, just to reiterate some of our zones, we have Te Ara, which is the only entry and exit into the pāwero, where the kaitiaki protect the tupu. Right. So you must enter and exit only through there. That is for kioma only. If you are a taniwha and you cross that ara, kua he koe, kua hapa, and you are will likely get a handover or at a ref's discretion. A call from the ref. Nā reira. Koira tērā, ko te ara. Tēnei wāhi o te ao, so the ao is where our kioma are based. It's also the zone where kioma and taniwha are allowed. Oh, matua koia! Oh, slipped right through there, that slippery tuna. O te teira whiti. Me Ngāti Porou, I riro ia koutou te tupu manawa. Oh, little throw over. Ka pai Matua Monts. Che, Matua Monts has had a mean run over the tournament. Oh, yeah, so mean. And now replay there, number 14, just on Matua. Oh, Tatania. Nice replay there, Ngāti Porou. Back into Ngāti Porou possession. Kei te Kimia whaia, e a koka, Ash, I ana kioma, nice little step there. Oh, Matua! All good, Matua. Kei te pai Matua, Ents. Are you sure he's old enough to play? To play Masters, he should be playing Opens, hika. Whakatoi noi hoe e ko e koutou. Ora koka. He tupu manawa tērā, korero ia koe. E tū ki runga. Ai, hei te pai e ko. Nā reira e te iwi, kua mutu te hau wha tuarua. Kua eke tātou ki te hau wha tuatoru. E whai ake nei, half time. Te kaumārua ki Ngāti Porou. Toko wha ki te upoko te ika. Nice. Here we go, te whānau. Nice highlights here from our game between Ngāti Porou. Ki te upoko. Che mā para. Ka wanike. Upoko anō with another attempt. Wrapped in te roto. Nice effort, Matua Kaia. Ngāti Porou anō e nei. So David tērā. Matua David. Ko Matua Trent anō tērā. Pārongo tupu manawa. Matua Trent no Ngāti Porou. Ka pai. Rongo anoa Matua Matt. Slipped right through Matua Kaia's hands. No double. Whai ake nei e te whānau ka hoki mai rā tātou mo te hauwha tuatoru. Ki Wainganui I ngā pakeke o Ngāti Porou, rātou ko te upoko te ika a Māui. I rongo I kite anō hoki koutou, you saw a strong contingent there from te upoko, also making the finals throughout the age groups. Right. So te kaumā ono,
ki te koutou, nā te kaumā iwa me nā masters. So, che te upoko o te ika. Kia tatari tātou, kia rongo, kia tangi te pūtātara. Ko tīmata ki tia. An effort for a pirotere. Whaia Caroline in our pāwero. Te taki a Whaia Caroline in te tupu. Too much matua. So, matua te kaumā toru, Charles. Too much matua, Charles. Tupu manawa tērā. Ai, tupu manawa. Ki hea Whaia Caroline, kei ho, ki o ma. Nicely grabbed by Ngāti Porou. Ki te au ia matua Trent. Toss. Ko nā whanau nā tonu. It's always the biggest competition. Ko tā kuina, ko mātai rana. But no, nice release there and played on. It's always the most competitive thing when you've got your whanaunga against you. Tika hoki. Me wā tātou kaiwa wao I runga I te papatākaro, matua Jason tangi anau. Ko tetahi o nā matua no Ngāti Kahungunu ki Tamatea. Aroha mai matua. Engari tēnā ora wātu ko rua. Also to our supporting referees, kaiwa wao that are likely to be around on the field as well. Me whakamihia kia koutou. Whaia Caroline with the key. In position looking for a ki o maki te ao. Landed it with matua pita. Back into the Kaitiaki. Kaitiaki will feed it back out to Matua. And what will Matua do? What are you going to do about it, boy? Hey. Te ahua nei, that looked like a bit of a tupu manawa there, my bro. Matua David. Hey. Haere tonu matua Dave. Ano hoki a matua Charles. Tēnā. Tihai ki te ao. Yeah. Ka kao mai matua Dave. Boo here. Kua mau e Whaia Caroline. Che matua koia. Nice Whaia Caroline. Nice, fresh, fast as ne. Too much, Rihanna. Ai, kua riro he tupu manawa ki te upoko. Mean. Nice recollection. Still going here with the key. Tupoko te ika. Ai, matua tīpene tērā. Whaia Caroline, nice big throw over. Yeah, tupu manawa. Rua piro. Te upoko te ika. Looking for the piro tere. Ai, kei te whaitata te upoko. Nice, matua pita noa. Tupu, piro tere tērā. Ai. Whaia Caroline, ki hea tō ki oma. Kōrero. Whaia Oaks. Haere tonu e Whaia Rihanna. Matua Charles. Mean, dedicated Carter. Ko tihai e matua. Matua Monty Manuel. Karawhiu atu, puhia te ki. Koe te rakura. Whaia Oaks. Whaia Okawa. Ko whiu atu. No. Ka pau Whaia. Nice work, Whaia Caroline. Nā reira te whānau, koutou hoki, mena kua hono mai rā koutou. You're tuning into our Masters final between Te Upoko Te Ika and Ngāti Porou. Ai. Ngāti Porou was in Taniwha and Upoko in Kioma. Ngāti Porou wearing the blue. Arako Upoko o Te Ika e mau nei te pango me te karaka. Monty Manuel with the key in Te Roto. Te Roto is also the zone where the Taniwha are positioned to shoot at the tupu. Taniwha collect points by shooting at the tupu and it actually hitting it. Now it must hit the tupu for Taniwha to gain points. Tupu Wairua is the name of those converted tupu touches. Rawe Whaia Rihanna. Tupu manawa. Nana. Too much koka.
There was upoko teka. All good, Matua Kaia. Nice. Matua Kaia going in for Piro Tere. Just a little bit overthrow over the Mahuna. Back on our replay there, Whaiariana and her tupu Manawa. Too much. Koe rā te muntinga o te wahanga tia toru. Ai, kei te whai tonu a upoko. Oh, there's still room e te upoko o te ika. Putai ki te pito o te rā o hauwha. Ki Wanganui a Ngāti Porou rātou ko te upoko o te ika. Te kaumawha ki te kau. Aro mai e te iwi, ko te hauwha whakamutunga e whai ake nei. Hi te hā e ngā pakeke. Hi te hā. Ai, nā te mea. Me ki, kua tākaro rātou i te rā katoa, i nā nahi anō hoki, kua roa ngā rā, kua moata te tīmata o te rā, early starts, late finishes, trying to run your event. It's a tough job to do. Ai, run your event and then come and have a game. Reira, pakari ana e nei pakeke, nā te mea, ko eke rātou ki te whiringa toa. Hauwha whakamutunga. Ngāti Porou will be in Kioma position. Nice, matua mātauranga. Double matua pitanoa noa. Just off the fingers there. Handing over to Ngāti Porou, mā rātou FU. Throw in for Ngāti Porou. Alright. Usually an option if the key has gone out into the outside boundary, they can throw it to either their hoa, Kioma, or to the kaitiaki. Most options are the kaitiaki. I think it just gives a sense of security for the ball. Tika. Matua anō, matua Monty. Whiu atu ki tana hoa, ki te pāwero. Matua Met. Te chūea Met. Tupu manawa. Ko matua tākun ki. Tihai ki te roto. Ai, matua pita. Not even eh. Spin off. And the key's just gone to the left of the papatakaro. Let's look at our replay there. Tihai. Look like Nehe Nono Skaro. Ai, Ngāti Porou. Looking to feed into te ao, looking for a Kioma po touch up, and Matua Monty offside there. Matua Ant with an attempt for a tupu mana, wairua, kua mau e te kaitiaki o Ngāti Porou. Po tahi, Matt with a tupu mana for Ngāti Porou. Pai whānau, for all of our whānau tuning in, and also those who are maybe tuning in for the first time, you will see a bit of play time here, and you might be confused even. Engari, two ways of scoring. Kioma scoring, touching po with their rippers on, crossing through an offside zone, and planting the key into an onside zone, which is the pāwero. Yeah. Doing that all together with your rippers on helps you convert those po touches into tupu manawa. Your taniwha score by throwing the key at the tupu to convert to tupu wairua. Once the key touches the tupu, an instant point. The game plays on though when taniwha get points. The game restarts when Kioma get points. Right. Reira, kua tupu manawa Ngāti Porou, ana kua restart, kua tīmata anō tātou ki te marama. But in that play, Upoko have somehow intercepted and gained possession. Nā reira, ko Upoko I trai rātou ki te tupu manawa. Not quite landing any tupu wairua, from te roto. And so Ngāti Porou have gained possession and quickly shot it into te ao to find some Kioma for po touches. So quite a fast play e te iwi, and also to our whānau who might be tuning in to watch their whānau for the first time. Aneira, this is where they are hiding. So if you are looking for some of these kai tākaro, you're wondering why they're not replying, they're having a game of ki o rahi.
Matua Pita, an attempt for a shot for Tupu Wairua. Whaia Ashley looking to feed the key to any Kioman te ao. Upoko gonna gain that. And quickly captured by our Kaitiaki in the pāwero. Koka Ashley being solid protector, solid Kaitiaki for Ngāti Porou. Our mean Matua Mons. Che. Tupu manawa ki Ngāti Porou. Whai tonu I ngā piro e te iwi. Yeah. When was the last time you had a game of Kia Rahi? Last time I had a competitive game of Kia Rahi was probably Wiki Ha at the end of 2024. I took Konei, Kia Tautahi. Last time I actually played a game of Kia Rahi for fun was probably March last year. Roa Ai. He hato whakaro I tō kite nei tēnei whakataetai. Kei te hia kai koe, kei te hia koe ki te uru atu. Yeah, I definitely should have signed up for the Tātai. The question is, would I be allowed to play Masters? Because I think Opens would be too fast for me. Tika hoki. Nā reira e te iwi. Kua eke tātou ki te pito whakamutuna. Kua pau te wā kia tātou ki ngā pakeke. Pai, nā reira e te iwi, anei ko ngā piro. Te kau mā iwa ki Ngāti Porou, te kau ki te upoko o te ika. And a lovely game all round by our pakeke, showing they still got it. E te iwi, proving that no matter how old you are, Kia Rahi's a game for you. Nā mihi, nā reira, kia mau tonu mai rā e te iwi. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change. Side by side, with nature, with each other, through research, investment and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. No time to fluff around today? No worries. Just swing into Caltex and pay for fuel with Pay an App to speed on through. Ooh yeah, feels good. Use it at your local participating Caltex. This is an opportunity that we can't pass up. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Do you think the other sports kind of owe touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki MāORI Plus me whakaata MāORI. My dad, he wanted somewhere so for all the whānau that were out streets, had somewhere to come home to, and they could call it their own. And so hence the journey of Takahanga Marae began. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.
Tēnā rau atu koutou hoki mai rā ki te kaupapa o te Toarahi mo te tau 2026. Kai konei rā mātou ki Whastapā ki roto o Waihora a ki o Tautahi. Tēnei mātou ka mihi kia koutou ko atu hono mai. Ko Shana Patla tōku ingoa. Kia ora e te iwi ko Taiki Pau tōku ingoa. Ko mai wana kai kōrero. Nā reira, anei rā ko nā whirina toa, ko enei nā opens ne, ko te panepane o te ika a MΑORI e tākaro atu ana ki te upoko o te ika a MΑORI. Anei rā hoki ko ngā rārani ingoa mō nā kapa erua. Te upoko o te ika, te kaumaono ki anu Andrews, rua kahukura te rauna whā Ramiha McLean, kore nuka August Feki, te kaumatoru DJ August Feki, ono Logan Waikato, tahi Nipeng Ko, ono te kauma Fitu Derek, Leali I whano, te kauma ono Gina Campbell, te kauma iwa aroha mai Gina, te kauma ono Taimana Toatoa, also no numbers, Mahina Riana Hughes, Kāras Tuari, Hana Toatoa, Tahi Anahera Eru Mani Hera, Mila G Erana Totorewa, kia ora koutou. Waihuri ana ki te kapa mō Panepane, nama ono ko Reihana Te Rauna, nama whitu Braddock Akuhata, nama te kaumātoru Cara Lewis, Bailey, Puha, Harris i Maunei te nama rima, Rico Zane, Kumeroa, nama whā, BJ Walker, kārehe nama, rua te kaumātahi ko Dominic, Aspros, nama whitu Ace Samuels, nama toru Armani Clark Jones, Navea Puketapu Utanga, nama te kaumārua ko Ria Whiteman, nama te kaumāwhā ko Lania Vaireka, nama rima ko Waihania Owa, kore nama Ella Sue, Azarinity, Mill Simpson, me Cherish Harrison. Tēnā rau atu koutou. Ko Panepane, ko nā tīhai mawhiro? Pea? Panepane e mau ana I te Inside Out, I think. Ana, ko nā tīhai kikorangi? Ai. Ko upoko ki ngā tīhai mawhiro. Although we could be wrong about that. Ko Logan, Waikato, tērā, nā reira te ahua nei ko upoko ngā mawhiro. Ka pai. Nā reira, enei kapa erua, kua uru ki te whiringa toa, ne? Ahakoa ko Waika Puta, me ki ka haere ki te upoko o te ika. Enari anō, tēnei ka kite I te hua o enei kapa erua. Nā reira, te kioma I tēnei wā, ki te upoko, pārongo. So, ko tērā te ingoa, so when the kioma are touching the pou, he pārongo tērā. He rau e tikite I nei kapa erua I te whiringa toa. As you can see, the Upako Tika supporters have split in half. Some of them are sitting over at this bench, some of them sitting over that bench. Nā te nui, I tai mai te Upako Tika I te whānau. O tira, kei konei hoki te whānau te rauna. So we have the Te Rauna brothers also compete against each other here on the papa. Oh yeah. One's in te Panepane, one's in Upako. Tō tika atu, ko tahi te pau. Ono te kaumā whetū. Ko koe tērā e Derek, ka mau tō wehi. Gotta keep those numbers away from the tamariki. Ono whetū hika. I just realised I said it, I was like, oh no. Ai. O tira, e mihi ana ki wā tātou kaiwawao. We have two Ngāti Poro kaiwawao. Right. Ki runga I te papatākaro. So, winners... riffing. Winners also on the field. Kia mai tonu mai, upoko. Upoko, ki heara. Panepane. Kāre kore, there's a lot of chit-chat going on the field at te iwi. Definitely when you're playing against siblings, cousins, people from the same place, kei te mōhio koutou kia koutou. Tērā āhua o te whakawhanaunatanga, ne? Ia, whakawhanaungatanga, kupu pai tērā. Nā, me tērā āhua ko ki roto I te kaupapa mō nā rangi erua. Mai te tīmatana ki tēnei wā tonu, e rongo pai ana I te whanaunatanga. Ai. Braddock Akuhata, te pūrewa rā nei. Reira, Panepane. Te upoko, ai.
haere tonu, ko te upoko tērā me nā tihai mawhero. Kei te mau tonu upoko. Ia, ai, whakaai ana te kaiwawao. Ka rei te tino haruru ana ki konei, he pai tērā. Yeah. I etahi wā kua kore e rongo. Heoi anō, ko upoko e tākaro atu ana kia upoko. Replay there with a tupu manawa for the upoko. Pane in the blue. Ki mihia, nice little low shot there at the tupu. Ai, kei te haere te wā, kau te. That sounded like the tupu, engari. It must have been just the leg of the upoko kaitiaki. Tihai. Ai. Enei ropu e rua, no doubt they probably play against each other on the normals. Yeah. Tino pai, tupu manawa ki reira, nama te kau. Ko koe, tērā. Ko kore tō nama. Nā, tangi ana te pūtātara. Te rongo nei, ko te hauwha tuarua e whai ake nei. Definitely going to be a lot of arguments in between each other. Pane, kua huri ki tani wha upoko ka huri ki kioma. Or was it the other way around? Ne. I think so. Pane ki kioma. Rangirua, e te iwi, rangirua, that's how I explain watching this game, rangirua. Me te mea no e rua nā tima no te upoko o te ika. Mārama pai, tāua i nāia nei e hoa. Mihi ana ki a tātou katoa, o tira nā kai mā takitaki, nā wā tātou kai tautoko, taira wātu ki a whakaata Māori plus hoki rātou i nāia nei mō nā hā kina. O tira ko Baileys, ko Celtics, rātou hoki ko Nativa. Polo Projects, ko koha mai rā koutou i nā koha ki tēnei kaupapa. Ai. Nā reira, ko upoko tupu wairua. Ai, whakaai ana te kaiwawao. Pai nā waiwai. Ana. Upoko. Nei hana te rauna tēnei. Mo pane. Replay in now. Box there, no. Awesome. We get seen a little bit more movement. Nice. Ana koe nā tohia ne hare hana. Straight through the player. Yep. Kare ia I neke. No need to try and move around any players. That's probably the purpose of having to get low net. Kia heke whakararo, kia pai ai te reti. Ki te pāwero. E rua. Pane. Kia kaha, hoki mai anō. Nice. Ka hukura for te upoko o te ika. Rāmiha, hehara tērā. Kua mohi o koe neha. Ka haere tonu, pane. Ka pai ko tiro. Ai. Pai paku kohete, no te kaua wāwi reina. Ne, e rua. Just mo te ahua o ngā whiu. Ai. Te iwi. Trying to get some nice, clean, direct shots. Also some direct passes. Yep. Waimari e tātou kāri te tino kaha te pupuhi o te hau. No, yeah. Otherwise me kaha ake. So we've got a nice little wind direction down here, not too kaha. Tawhiri's been quite nice to us today. E toru nā kaitiaki ki te pāwero. So we've got 3 guardians in the pāwero. 2 will push up, 2 will tiaki the tupu, 1 will push up on the kaha raiti. Rāmiha with an attempt for a tupu wairua. I think this pane team's playing it a bit different. I've got one on the guarding the tipu very closely, and then they've got 2 kind of like mirroring each other. Tērā ata ne. Yeah.
maybe to watch the intercept, maybe to also watch a quick pass and throw. Marama. Reihana te rauna. Looking for some options, also there for backup, also there for offloads. Pa kai te pai, kai kora hoki wana hoa. E nari ti hai ki te roto. Oh, ko whano te pona. Whana te pona a tētahi. Kai te mautonu nā ringa mati a te kaiwa wau. Whakarongo ki aia. Tōtika. Boom. Boom bullets. Tupu manawa ki a pane ne. Ai. Piro tere. Swift e ko. Nice. So those are the quick plays e te iwi. They are allowed, and that kick was intercepted by te upoko. Kaitiaki feeding out into te ao. Too high, 3 seconds to pass, key gone. Intercepted by Pane. Upoko, mai ko Derek Tera. Too high. Pai. As you can see, very vocal, both teams i konei. Kaha ki te kōrero. Tabong neha, matua ki anu. Ai, ano. Nice little spin jump shot, protected there by Amani. By Marie. Statue. Ona Vagina pia. Aroha mai pau. Parono e hiana pau. Herua. Ai. Ai, ano. Ke kaha mai. Piu nā hope, ko tihai. As you can see at Tiwi, a lot of these younger ones who are playing for Panepane and for Upoko would have played in our games just prior. So kare kore, kei te kimi kaha, kei te whakapau kaha hoki. So their energy levels are likely to be peaking, depleting, and doing all sorts. Me whai kaha. Whai kaha koutou nā te mea e ko tahi te hauwha, e rua nā hauwha e toi ana. Nearly there, Pane, Iwa ki te whā, ngā piro. Te pūrewa kuhata, looking for an option, but ripped and down. Feeding it to the kaitiaki, kei te kimi I tētahi ki oma, kua whakai. He tupu manawa. Tangi ana te pūtātara, kua whakawhiti. Haurua I nai nei, half time. Kua mutu tērā hauwha, whakamutuna, hauwha tuarua tērā. Right. Mean. Nā reira, are mai, kia kite ai ko wai ka hua mai I a Panepane, I a te upoko rānei. Tākitaki mai rā e te iwi. Ai, anei rā ko nā hua I puta I te tākaro. Nice efforts there, seeing some of the breaks, also getting through some of the defence, those taniwha lines. Swift move with some of the ripping. Nice rippers there. Kato atu, kato mai. I think we've seen a big trend over the course of this tournament, a lot of teams scoring big numbers as kioma. And that's possible due to the fact that you can touch as many po as you can within the time limit, I think. Tika. Ana, me te rahi o te papa, aha kua haeriki here, there might be a variation in dimensions. It does actually only happen if that's what you want for your rohe. So if you are the host of an event, tērā pia kai a koe te mana mō nā tikanga o te tākaro ki tō rohe. Ai, marika. I think that works out pretty fairly for every rohe. Yeah. Hey, I think that brings a really good dynamic as well. Some teams might like a smaller pāwero, a smaller roto. Ai, tika. Nā reira tātou nei, ki runga I te papatākaro mō nā whiringa toa, mō nā tau, mō te Reanga Opens. Ko tēnei pia nā whiringa toa, mō rahi tūtakahina. Nama whā,
Ano hoki ko Logan Waikato. Oh, Ramiha. Lost control. So a restart has to begin. All that effort. All that effort. Oh, ka hakea pane. Anahira. Ko whiua atu anō te ki. All right, Gaitiaki. Nice. Ka hukura te rauna. Looking for an option, but also playing a support as well. There's probably the multi-discipline Ramiha. Ea hana koe hoa. Kei te pai. Ana reihana te rauna. Throw in to Taniwha. Gonna move that key around to Ataata. Nice block there from Upako. Oh, kia kaha. Ai, shot clock. Counting down. Kei te rongo tātai i nā ka rongo koutou hoki, ai nā rima whātoru rua tahi. Kia tere whakarere i te ki. Hey, let that ki fly. Oh, chair, my brother. Ko matua nipping tēnā. Right. Chair. Oh, nice. Ahakoa, Kioma has kicked that, although Pane, the Taniwha has gained position. Nice, replay there, ko matua, nipping. Logan Waikato offload, ai, kimihia, Ramiha kia kahukura ki te kaitiaki. Kaitiaki, ki hea anō, ma Ramiha pia. Nice, tupu manawa. Te upoko. Oh, ai, kare eke tērā. Ramiha, hoki atu anō ki tō ao. Nice block. Sounds like it hurts. Wow, te tiro ki te tawhiti o te ki, ne? Me te whai kaha. Like, that's an extra effort, eh? Sounds like it really hurts. Honestly. E te tiro, te nui nā o te wā, he wahine he kōtiro rānei ka i roto i te pāwero. Ana. Sometimes it sounds like it's hitting the tiro. Anō kei te pachi nō i te tina rā. Nā. Tihai ki te ao. Ai, whiua tu te ki. Koe kei te wātea, Derek. Ai, offload over to kia whaia Gina. Gina ki te kaitiaki ki te ao. Toru pau. Oi. Whāpau. Ki hei nei, koe kei te wātea, koe kei te hia. Whakai ana? Whāpau. Ne. Che, kia nuka. Mau te wehi e nuka. Tupu manawa. Piro tere. Ai, eke, o. Ka pai Derek. Engari anō, kua riro mā pane tērā. E kawe. Oh, Jenna, nā. Piro tere. Piro tere. Jenna, bro. Ka pai e te kaitiaki. Ai, whāngai hia ki te ko tahi noi ho te tihai. Makere. Ngā piro i tēnei wā iwa ki te tekau mā tahi. Nice. Tapu wai. Koira tērā. Pai ki oma, whanata ki, piro tere, pautahi. Poko, huri haere, whakawhiti, te kaitākaro, ai, tihai. Tihai. Cheche, tihai. Hoki atu ki te wāhi hapa. Ai, karanga pai tēnā, kai wawao. Te ahua nei, te tikana, me toko whāna kai wawao. Hoi anō. Me te kua puta mai he hua pai mai ngā tākaro ana Masters. Ana. Haere te wā, kia kaha mai rā upoko, ko tahi te piro, hia nā pai, rua nā pai, ki anu, ka hatia. Nā, kei te tiro haere au. Ki hano, whakapaiwa. Ke kaha kaitiaki, kei hea he oranga mō te ki. He oranga tonu, haere, ka hukura, tihai ake ki te roto.
kua pau te wā. Kua pau hoki te hauwha tuatoru. Ka re roa, he kona noi ho pea, ka whakawhiti atu ki te hauwha whakamutunga. Now I'm just looking around at our kaupapa at the moment. I'm seeing a lot of gear swaps. Game's just finished, like, te community ki muri, and people already swapping gear. Love to see it at the iwi. Well, nā te whre hi o nā kia. Yeah. Titiro ki nā kākahua wēnei. Tāhua. Ai. Ara nā kākahua te upoko. One any players nā. Do I have to pay for this? Logan Waikato with an attempt at the tupu, wa tupu wairua. Pane ki Kioma, te upoko ki Taniwha. Hauwha whakamutuna e te iwi. We've thoroughly enjoyed our event ki konei ki roto Waihora. Tupu manawa ai a reihana, te rauna. Te rua pino tērā. Rua. And with this excitement just brings and adds on that extra passion to continue being around the kaupapa. Ai. Wai mari e mai wako taiki, ki te noho tahi anō hoki ki te manaaki i tēnei taha o te kaupapa. Tēnei hoki ka mihi ki ngā hua ko puta mai i tēnei kaupapa. Ngā piro i tēnei wā, te kauma rua ki te kauma tahi. Āna. Te kauma rua ki te kauma rua, actually, sorry. Whai tata e nei kawha e rua. Nā reira, ahakoa kōwai. Ko te upoko te ika ki runa. E hara i te me he kapa A, he kapa B. Wow, he oi ki te taumata oi nei kapa e rua. Reihana te rauna, options in te ao. Tihai. Ripped by Logan Waikato. Te nui nā o nā kaitākaro, yes, they have actually been players from intermediate all the way through kura tuarua, tairawa atu ki tēnei reanga opens. Great to see that experience out here at a Toarahi event, we find it quite humbling to see a lot of this development. Yeah, lovely to see our younger players here at this kaupapa. Ai, ka mihi. Reira, koutou e mātakitaki maina, mena kei te whakaaro koutou, me whakauru atu tētahi tima tērātou. Ai, me whakauru mai tētahi. Tērā pia kai ki te koutou i a taiki. Ai, tērātou. Tēnei tau pia. Ko retire, ahau. 19 years young retired. Ka mai te wehi. Hoki mai ra, ki runga i te papatākaro e whai nei a upoko i etahi piro kia pai ai te whakapiki i a rātau. Te kaumārua ki te kaumārua i tēnei wā. Ko tahi te tīhai, ko te pūrewa akuhata. Sliding in from te tahara. Hea kai ana. So, Māori ora ki a rātou e noho kei te piki tonu te ngao. For all of yous that are just hanging in there, still got some energy in the tank. Tōki. Haere tonu te wā. Ka re roa, ko tēnei hoki te hauwha whakamutuna last quarter between te upoko o te ika and te panepane o te ika. About a minute and a half remaining at the iwi. Ai. Ei, just. Ai. Mautonu e hoa e te pūrewa. Pane. Kaha. Ai, kei te huri i te ao. Rāmiha. Tīhai. Toru pau. Ai. Ngari kai wawao, mā whakarongo ki a rātou kai tākaro mā. Looking for an option, Kioma looking into the pāwero, te pūrewa akuhata. Toru piro. Tupu manawa. Is it coming into the end of this wahanga? Ngare roa.
toru te kau he kona. Ia, toru te kau he kona, he toru piro. Kakahara, ai, ki hea nei panepane. Kei te kimi, kei te rapu. Anō nei, ko huri ki taniwha. Ka wasa bombola. Ai, kia toru. Kia kaha mai rā te upoko o te ika. Ai, ki o maki te ao, ko tahi te pau. Ko pita atu te ki, tā paparoa, mā upoko. Ka areroa. Nana, ka hukura. Uhuhu, he aha te aha ka hukura. We tuiti ana. Nā reira, kua pau ke te wā kia tātou o tiraki nā kapa e rua. Mutu ana ki konei e te iwi, anei rā ko nā piro whakamutuna ki Wainganui a Panepane, te kaumārima, rātou ko te upoko o te ika, te kaumārua. Tata hoki e rā piro. Kare hoki tātou e rua, kua huri atu ki nā taona. Mihi ana, nā reira e te iwi. Tēnei ka mihi, ko whaia Shaz tēnei, ko whaia Shana Butler tēnei e karanātu, e mihi atu ana hoki ki a koutou. Tēnei hoki ka mihi ki te kaupapa o te rahi. Toarahi mo tēnei taurua manaurua te kaumāono. Tēnā tātou, ka ki te rā. Hei, te tau e kaina mai nei ki te ai. Koutou anō, taiki pau tēnei ka mihi, mo te nui o ngā mahi tēnei wiki. Hei anō, tēnei ka mihi, kia ora. Mauri ora.